little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near. Pero menos, todo ven por ahí arriba. Verlo como se non hubiera altavoces. Pois nada, é un placer. De verdade que é un orgullo, primeiro de nada, porque é certo que supoño que todos os anos o equipo de Marineda intenta traer a un persoaxe, unha actriz, un actor, un mago, van a pasar o grandísimo Piedrahita, o millor que poden traer todos os anos. Este ano non puideron. Non puideron, entón creo que chamaron ao que lles quedaba máis cerca. Moitas grazas por convidarme. É un placer porque eu son daqui ao lado. Eu veño a comprar a Marineda, veño ao cine a Marineda, veño a Bolera a Marineda, veño a McDonald's a Marineda. Sabedes, non? Pois eu tamén son cliente e amigo de Marineda. Entón é unha felicidade estar aquí para dar o pistoletazo de saída, para arrancar a Navidad. Porque ahora a Navidad arranca con esto, como encendemos as luces, todas as que haxa na casa, todo, que isto, de verdade, que a mí ainda me resulta extraño, porque a mí durante toda a vida me enseñaron a apagadas. Está por aí miña nai, está a familia que ven a verme e sempre apagacha a luz do baño, apagacha a luz da habitación, non quedaría toda a cociña encendida. E agora vamos de Marineda e din, hai que encendelas todas. A vivir, espero que teñan o cable enchufado ao poste da luz, porque me ten un montón de luces. É mellor deixarnos xa de tomar pastillas para que o corpo vai asimilando que durante un mes non lle van a dar. Bebede, comede, se tedes que ir a urgencias a coa cara de bebida e calque normalmente teño suerte. Despois ven Nadal, ven o Reis Magos. Hai que ter aquí, o Reis Magos. Sei que vai estar, sei que vai ser espectacular, pero por exemplo en Galicia decía de un vídeo de promoción del sentido de Nadal y bien, pues esto es lo que estamos Palmador, ¿no? Palmador conocéis? ¿Lo conocéis aquí en Galicia, la Palmador?